Abantu bavuze yuko umunyabyaha yirukanka nta kimwirukankije, kandi iteka ryose ahari ufite ideni yikeka kuryishyura. Ibibazo bikomeje kugwirira abantu babiri, ariko babuze uburyo babivamo. Ikinyoma iyo giteguye kiza kuba ukuri, ariko ikinyoma kidateguye kiza kuba akajagari, kajemo akajagari biba bibi cyane. Ni ukuvuga ngo uyu Emile agiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane, nk'ibi bibazo agiye guhura nabyo agiye kubura uwahungiraho. Ese nimba umugabo wiwe akora mu nzego z'umutekano, dore ko nawe umutima we uri kumutegeka kujya ku nzego z'umutekano, bakaza gukora iperereza bakaza gusanga umurambo ari mu cyumba, Emile araza kubigenzamo. Emile ni wa wundi nanababwiye aka kantu nzahora nkavuga, iyo umuntu yakunze n'umuntu ufite irari, abo bantu baba bameze kimwe, nta muntu wabagira inama. Urukundo rwinshi cyane ruba ruri mu muntu, ntabwo wamugira inama kuko ruragenda rukamuhumya amaso. Ndetse n'umugabo cyangwa umukobwa ufite irari ryinshi cyane riragenda rikamuhumya amaso, ntiyiribaze ko inyuma yaho hari ingaruka. Uyu Emile yabitangiye ari urukundo bisanzwe yumva nta kibazo, ariko ubu ngubu bimaze kumuremerera kubera yuko ibi bigiye kujya bimugora no kubyikuramo cyane, dore yuko umuntu wa mbere turatekereza yuko ndetse yavuze ubuzima bwiwe. Ntabwo twavuga yuko ari muri koma, ahubwo twabyemeza neza ko umuntu yamaze gupfa, kuko buryo iyo umuntu yari muri koma biterwa n'ikimujyanyemo. Kandi ikindi murakizi yuko uyu mukobwa yari amaze kubona ibintu byinshi cyane muri uru rugo, ni ngombwa ko yari gupfa ku bantu babiri, ariko twebwe turabizi ko ari inzirakarengane katakagombye kuba byangirikiramo. Ariko bitewe n'uko abanyabyaha babiri bashaka guhisha ibyaha byabo, rero ni ngombwa yuko ibyaha byabo birigiramo bitangira kujya bimena amaraso, bagakaraba amaraso. Narababwiye ibi byatangiye byitwa urukundo, byatangiye byitwa ari ukwirwanaho, ariko bigiye kurangira byitwa ubwicanyi. Ubusambanyi bugiye kuvamwo ubwicanyi, urwitwazo rw'uko umugabo atakubonera umwanya, ibi bigiye kuza kuvamo yuko bishe umuntu. Byaba urwitwazo yuko umukozi yirukanywe maze akagenda akahumungana, ariko uko byagenda kose ntabwo umukozi wamwirukana abure gusezera abo yari abanaraga nabo. Uyu Debora yakagombye kubaza amakuru y'uno mukobwa, ariko ntabwo ari kuyemera kuyamuhereza. Twebwe turabizi yuko uno mukobwa yabafashe bari kuryamana maze bahita bamugirira nabi. Mwibuke ko yigeze gufata telefone akabafata amashusho bari guhoberana. Niwe muntu wa mbere mw'ino nyubako wamaze kumenye yuko nyirabuja aryamana na musaza na murumuna w'umugabo wiwe. Umugabo we ntago abizi, afite umugore azi ko amukunda cyane, ariko umugore kubera irari ryiwe ryamunaniye kurikondorora, byimukozeho birangiye umuntu wa mbere apfuye. Harakurikiraho wundi Debora nawe ko ugomba gupfa. Nubireba neza uraza gusanga Debora nawe ari mu bantu baza kuza gupfa, kuko amambere Emile we yamwifata aramuniga. Kandi ikindi yatangiye kujya baza ibibazo byinshi, n'umugore niwe ugiye kumutesha, agiye kumubera ivunja, agiye kumubera ibibazo, agiye kumubera imbaragasa. Ngicyo mwanga mukabana mu nzu n'imbeba. Debora agiye gutesha umutwe Grace kugeza aho Grace azahura n'ibibazo bikomeye cyane, kugeza ashobora kuzakoresha ubushake n'ubushobozi bwe afite bwose kugira ngo yivugane umuntu. Ndavuga Debora. Nureba neza sinema nyarwanda iraza ifite ibice bibiri bitandukanye. Iyi sinema nyarwanda tuza tuvuga ku kintu kimwe cyangwa ku kindi. Iyo bitaba urwango rwo mu miryango, ruba urwango rwo ku buriri. Nimvuga gutyo ubyumve. Filimi zose zagiye zibanza tugende tuzirebaho tuzinavuga. Amafilimi yose akomeye cyane, ese ni ibiki byagiye biyaranga? Muri iki kiganiro tugiye kujya tubigarukaho ku kantu kandi turebera hamwe filimi zatandukanye uko byagiye bigenda. Reka duhere kuri filimi Inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba ari filimi nziza cyane. History yayo ni umwana bariganyije imitungo yiwe, uwayimuriganije akaba yarishigize uruhare mu rupfu rw'ababyeyi biwe. Ubwo ndavuga mu mubyeyi we, kubera ko umubyeyi umwe yaje kugaragara ariko yaribagiwe byose. Aho yibukiye asanga uwo wamwiciye umugabo niwe wamugize umugore. Ni ibintu bikomeye cyane, murabyumva ko aho ngaho byaje mu muryango. Reka tubabwire indi filimi bita Icyaha cya Mama. Icyaha cya Mama yari filimi ifite story z'umusore n'umukobwa bakundanye, ariko uwo musore akaba ari nyirarume w'uwo mukobwa. Byaraturutse kuri mushiki wiwe wagiye akabeshya ko nta muryango afite, nta na musaza wiwe, ariko umwana wiwe w'umukobwa w'imfura yari yabyaranye n'umugabo wiwe, birangira akundanye na musaza na umwishywa yakundanye na nyirarume. Twirukange cyane tujye kuri The Enemy.
DNA nabwo umugore umwe ndetse n'uwundi, umukobwa n'umukazana cyangwa umukobwa n'abakobwa babiri, umwe yari umuganga maze yica umuntu, yemera kumuhishira, maze kumuhishira atanga musaza wiwe. Ibyo ngibyo byose story zose zigenda zihurira ku muryango. Tugarutse rero kuri ino filimi, nayo ni umuryango. Uyu muryango ariko ufite ibibazo bikomeye cyane. Nk'ibi bibazo birimo nuko umusore umwe yemeye kwinjira urugo rwa mukuru wiwe, umugore wiwe yitwaza yuko umugabo atamubonera umwanya. Ariko se nawe uri gukurikirana iki kiganiro, twandikira muri comment ubundi nimba abagore bose bakagombye kwitwara nka garase, abagore b'abasirikare bakagombye kuba bahote, abapolisi ndetse abandi bakoraho akazi gakomeye kandi gatanga imbaraga zikomeye cyane ndetse no kwigomwa mu rugo. Ese abo bagore bose nabo bagomba kubura gushaka abagomba kuzaza babinjira cyangwa bazaza basambana nabo? Bigenze gutyo umuco ntawo. Kandi turabizi ko umugani ugana kariho. Hari abantu benshi cyane bameze nk'uno mugore garase, bumva yuko umugabo nimba atashye nta kintu bakoze agomba gushaka umuntu bajya kubikorana. Kwiyangana kwarashize muri ino si, kubera yuko abantu basigaye bikunda kurusha abandi. Ubwicanyi nibwo bwamaze kubamunga ndetse ikibi cyamaze kumunga imitima yabo. Itekereza nawe ukuntu uyu mugabo umunsi azamenya yuko umugore babana mu nzu amuca inyuma ndetse no kumuca inyuma yishe umuntu. Ese utekereza ko kamarade namara kujya kuri polisi, iperereza rigatangira, we biraza kumugiraho izihe ingaruka? Biraza kumugiraho ingaruka z'uko nawe ubwe atabashije kubanza guhita amenyesha inzego z'umutekano. Ubundi bavuga yuko umuntu we yabuze amasaha 28, iyo bibaye 48 ugomba gutanga ikirego. Ariko ubu bimaze kuba amasaha 48 ntabwo barajya kuri polisi. Bivuze ngo ukatinda nuko amasaha nawe agenda mushirana. Mu kumushirana rero nawe bikazamukuraho. Mama w'uno mukobwa namara kumenya yuko umwana wiwe yamaze kubura, kuko igihe hari aka kanya nuko uyu Debora agiye kuza guhamagara mama wiwe, namara guhamagara mama w'umukobwa nyina akamubwira yuko umwana atigeze agera mu rugo, ikibazo kiraza kuvuka. Ni nabwo byiza gucukumburwa bagasanga ni urupfu. Mwabyiboneye yuko kamarade yagiye yigira icyumba cya Emile kugira ngo yinjire. Icyo gihe hari umugore wiwe ndetse hariyo n'umurambo. Ubundi utekereza ko umurambo waguma mu nzu igihe kingana iki? Umurambo ubwayo niyo utaba urashenguka cyangwa urazana ibibazo bikomeye cyane byo kunuka, ubwayo naho inzu urimo ibimeze ifite ibibazo cyane, isi iba yabaye ntoya. Kubera ko umuntu ni ikintu gikomeye cyane udashobora guhisha. Ushobora no kuba wamuhisha ariko umuntu ntabwo ajya ahishika. Uyu Emile ashobora kuba ari kurwana, azi ko ari kurwana urukundo rwa nyarwo, ariko nawe utekereza nimba umugore w'umukuru wiwe yaranze mukuru we akayimaze agatangira kujya yinjira muri umuna wiwe, utekereza ko nubwo Emile bavuga ati bagende bajye kwibanira, Emile we batazamuca inyuma? Ibyo ni ibintu byose ugomba kwibaza. Bakunze rero bw'ibanga, icyo tubafite nuko tuziye kuzatubabwira utuntu kutundi, tukagenda tureba filime zitandukanye. Ese nuko kibaye gisurwa ibanga? Byibuke byambere ikiganiro cya mbere nakoze nababwiye ngo nge numva ibintu bibiri. Wowe twandikiye muri comment nawe ikintu wumva. Numva urukundo rw'ibanga, nkumva urugo rw'ibanga. Ariko nkuko tubizi uru rugo ruri nk'inge ebyiri. Harimo urugo rwa kamarade, urukamano n'urugo rwa Emile, ariko rwose ruhuriye ku mugore umwe. Umugore wa kamarade niwe w'umugore wa Emile. Mu gihe Emile ari gukora ibyaha, kamarade we n'umugore we basajiranye, basivanze ibintu byose bitandukanye. Akenshi na kenshi mu buzima bwacu busanzwe usanga umukobwa akundanye n'umugabo kubera imitungo amukurikiranyeho ariko nta kindi ageze. Narababwiye ngo ingeso ipfa nyirayapfuye. Urihishira. Ubundi mu Rwanda hari umugani uvuga ngo umuntu asiga umwirukankaho ntajya asiga ukimwirukamo. Uko byamera kose ingeso ni nk'inkorora kandi ingeso ni nk'amavunja, ntabwo bijya byihishira. Ngiye ari Gasege muzuye ku ngomane nawo ngo na bose. Nimba bakunze ibi biganiro kora subscribe. Numva ari cyo watubwira twandikira muri comment. Naho mu biganiro by'ubutaha.